Awuza nendlebe ma, ngiza nendaba. Ngehlelwa umshophi u2023 ngoDisemba. Umfana ungithuma ekhaya uthi angihambe ngiyosho ukuthi uyeza uzoletha abakhongi. Kanti uyazazi yena ukuthi uyangiskema uzohambisa abakhongi ekhaya komunye umfana shuthi ayethandana naye mina bengazi ukuthi babangani ngalesikhathi sithandanela. Fine ayikho inkinga sasesithandane 5 months nobhuti. Hayi okay. Angaze nginakisise izimpawu but manje masengiyicabangisisa kahle lento ngoba seyenzekile sengiyabona ukuthi hayi man cause lo muntu lo isikhathi esiningi uhlezi nalo muntu nje meke kwafika lo muntu ngisho kuthiwa sihlezi soba u2 kwafika lo muntu ayisekho into ayizwayo usehamba naye in but at that time phela mina I didn't mind cause ngazi ukuthi hayi umuntu straight bakhona vele abantu besilisa abahlanyiswa abangani so nganginalokho ukuthi hayi uhlanyiswa umngane lo uyilenhlobo shuthi ehlanyiswa abangani kanti angibuza ngelangeni ma okay umfana angithume ukuthi angihambe ngekhaya uzoletha abakhongi nani anginikeze ngisho imali hayi okay fine ngihambe ngekhaya siyakhuluma efonini ayikho inkinga hambe ngekhaya kujatshulwe ekhaya ubekile idate eseduzane nje futhi okay ngibuye mengibuya yonke into normal akashintshi lutho hayi okay kusondela izinsuku zokuthi manje ke phela sekufanele kuhanjiswa amalobolo hayi ke ngimtshele ngithi mina hawu phela kumele ngithungise izinto zangosuku kumele ngihambe because hawu bafethu niyazi nani umuntu kumele yabo wami muhle on that day ngimtshele ngithi mina izinsuku ziyasondela kumele ngihambe ngiyothungisa izinto zangosuku athi kumina ke angilinde kancane sizoyenza mhlawumbe masekusele like 2 weeks leyo nto leyo and I'm like okay nakhona futhi njengoba esho njalo sengidoubta ukuthi uzoya ekhaya angizitshela ukuthi njobe ngeke ekhaya uyahamba uyakubuka umngane wakhe uyolobola umngane wakhe okay ayikho inkinga fine ngithuleke yabo ngiqhubeke nje nezinye izinto ngingalokwane ngimbuza cause nginqena ukuthi ngiloye ngimbangela isicefe ngalolu daba lolu yabo hayi okay fine ngabikho inkinga masikhuluma ngezinye izinto nje right meke nje ngavusa le ndaba hawe ma ubhuti uvela phuma ngishiye ngisho nalapho ahambe aye kulomngane wakhe hayi okay ayikho inkinga kusale 2 weeks kuthi sekusele 2 weeks nginqena ukumbuza ngoba phela lo muntu vela bodlulaka mangimbuza nginqena ukumbuza yabo ngimbuze face to face ngimbuze efonini ngithi mina mfethu manje noma mhlawumbe siyakhansela khona ngizosheshe ngibatshele phela ekhaya ukuthi siyakhansela nabo bangaze balungisa into etheni kanti mfethu uyazazi ukuthi ungenza isilima yabo athi hayi no baby sisa on hawu ngangakuthatha kanjani ngimthembe ayikho inkinga kusale isonto elilodwa ngithi mina hayi akusekho kokudlula lokhu phela manje next week kumele zikhale kumele ngithungisile kumele ngithini yabo hayi futhi angayihluphi angithi angisendele imali thungise nje ngibe right nje ngazi ukuthi hayi okay ngithungisile yonke into right kusale ngisho nemali shuthi nje ungisendele imali yokuthi ngiede nezinye izinto nje for ama preparations kube into engena nkinga leyo nto leyo ngimtshele ukuthi okay cause kwakuzoba ngomgqibelo usuku ayizoza ngalo so ngimtshela ukuthi on Monday ngizohamba ke Monday ngiye ekhaya ngiyomlindela ngale mina ngoba se-Eastern Cape ke but ngireside khona la eDurban ngimtshela ukuthi ngizohamba ngiyomlindela khona ngalena ke Eastern Cape hayi kube into engenankinga futhi leyo ajabule yabo hayi ngihambe ngempela siyakhuluma bafethu ayikho into wrong siyakhuluma siyakhuluma uyangifonela uyangivideokhola nje yonke leyo nto leyo kuthi kusuka lapho sekuzoba seku Thursday abe offline usuku lonke on Thursday hayi qale ngishawa uvalo ke manje ukuthi ayibo phela sekusela usuku yabo abe offline usuku lonke Thursday hayi ngimfonela ayibamba ifoni ngizama ukumvideokhola ntambama lutho hayi ngibone ebusuku lo muntu hawu upostile nje uhleli naye yena lo mngane wakhe hawu upostile nje lo muntu yabo
Hayi ngithi ngiyamfonela akayibambi ifoni. Ngithi mina awuthi ngimiyeke mhlambe ngizomzama ngakusasa on Friday. Hayi ushaya uFriday uvuka uFriday ngine-stress ke manje inhliziyo iyasinda ngathi ngibekiwe itshe elishisayo la phezulu kwesifuba. Hayi ngimfonele ayi-forward ku-voicemail. Ngimfonele ayi-forward ku-voicemail. Hayibo. Ishobolo leli kanti ibhadi lami mina ube ngisukelile nje lo muntu angikaze ngimcele mina. Hayi okay fine. Kube 12 kanje emini liqhubeka usuku hayi umuntu akabuyeli kumina. Kunalokho uyaposta on WhatsApp, uyaba online on Instagram, like uyaba active on Instagram, but nje aka reply at all. Ngisho ngimWhatsApp aka reply. Kwathi kusuka lapho ngawo Friday ntambama wasend message I think kwakabo 6 kanje ngangiphuma ukuyogeza ngizoyodla ngingekadli. Ngabo 6 7 kanje yangena imessage. Angisajabulile ukuthi kungena imessage. Senginokuthi awe ma hayi ngithi mangivula iqala kahle imessage sawubona sithandwa sami, I hope uyaphila, yazi awungiphethe kahle akekho umuntu osewangiphatha kahle njengawe nje nani kodwa ngiyacela bandla ukuthi ungadinwa yimina, ngiyacela ukuthi ungangizondi kulento engizoqala uvalo luthi gugugugu ngiluza ukuthi lizophuma ngomlomo ngivala isicaphe ekamereni because ngiyifunde ekamereni le message. Ngiyacela sithandwa sami ukuthi ungangiphoxi ungangizondi futhi ngiyaxolisa kakhulu ngalento engizokutshela yona kodwa mina bengiyitshela ukuthi uyabona unfortunately ke ubungaboni kusasa ngizocela ukuthi ngingezi lapho kini kodwa lokho akusho ukuthi angeke ngisalobola ukhona umuntu engisazomlobola just that angeke kuze kube wena. Lokho akusho ukuthi ngithi khona oshoda ngako noma you are a perfect girl any other guy out there engathanda ukuba nawe as a wife none. Ngavele ngaskreama ngakhala ekamereni beza kumina bazongibuza ukuthi kwenze njani. Nganikeza ugogo wami ifoni, ugogo wanikeza ulokhuzana uma iPhone. Bayifundi message shem bangikhamfatha yazi bangikhamfatha excuse me nje kwangaba nento etheni kodwa phela obvious kwakusabhlungu inhliziyo eyibhlungu yabo. Ngawo Saturday bangikhipha ke sahamba ke kwaba ukuthi yabo nje ngiyokhishwa stress nani. Ngawo lo Saturday ndini ngisabhekile ukuthi okay sengifuna ukubona ukuthi uzolobola abani lo muntu. Ngifuna ukubona the reason why ngifuna ukubona ngoba ngifuna ukuaccepta ngigowe ngidlule kulento. Hayi akupostanga yena. I think wa-unsave number noma wangihide angisazi but kwathi kuqhubeka nje inyanga wangiblock because sasingasakhulumi vele wangiblock. But ngabona kuma stories omngani wakhe on Instagram ukuthi ulobole umngani wakhe okumfana. Mina sonke lesikhathi angazi ukuthi ugay. Mina ngitshela ukuthi straight. Ngagowa ashema ngufisi lo wamgobo. Angufiseli umuntu lo wamgobo cha ngiyawubonga shame. Hayi webakwethu ayingeke. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi guys. Bafana bashiswe Nkosi yami because what? Imagine telling your whole family ukuthi mfana uyeda udokulobola only for him not to page aphenza kubhalela imessage wakutshela ukuthi ngeke asafika, you deserve better, you are not the problem, I am the problem. Imagine mfana elobola mngani wakhe udate nemfana all along not knowing ukuthi the guy is gay. Uyothola ekugcineni sekalobola mngani wakhe. And I'm just trying to think ukuthi okay why lo mfana qambe manga kulosisi wathi uyotata omlobola knowing very well ukuthi akidi yolobola mngani wakhe bekamyengelani. Yathi kunebantu labakhuluma atendo not knowing or forgetting ukuthi ilanga lonke liyafika lonke nje ilanga liyafika likho ilanga lelingafika. This is just so sad and it's a heartbreaking story. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.